ассалому алайкум дӯстони азиз ҳамшаҳрон. мо дар студияи радиои мавҷҳои Америка, студияи садои Самарқанд AM 860 имрӯз 4 октябри соли 2025 ман дар студия Далер Ҳамидов, ҳакимака Раббинпур ва Сафаралияка Ҳасанов. хушомадедтон Нуридида Тоҷисар, мо шуморо ёд кардем дӯстони азиз. дуруду салом ба шунавандагон ва бинандагони азиз. Ба радиои мавҷҳои 861 AM садои Самарқандиён Филаделфия хушомадедтон. Нуридида Тоҷисар барномаро оғоз мекунем. ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум мухлисони садои Самарқанд. мо бо имрӯз бо шумо ҳамсӯҳбат шуда истодем. хуш омадед ба радиои садои Самарқанд. дӯстони азиз ҳамшаҳрон, рӯйдодҳои ҳафтаи гузаштаро бо шумо як хабардор мекунем. ҳафтаи гузашта, ҳамин ҳафта як бародарамо, ҳамшаҳри мо ки дар шаҳри Филаделфия зиндагонӣ мекунад, Уткур Аҳмедов, падарашон мана ҳаминҷа чанд қадар мо ҳамун касба бахшида кардем эфирҳои худаморо. Уктамака Аҳмедов дар синни 73 сола дар шаҳри Самарқанд аз олам чашм пӯшидан. Албатта аз номи ҳамшаҳрон мо изҳори ҳамдардӣ изҳор мекунем ва ба уктамакем рӯҳашон шод, охираташон обод, ҷояшон аз ҷаннат шавад. ба уктамам аз ҳаминҷа ҳамдардӣ мекунем, сабру ҷамил бандагӣ барои падар даргузаштан. зиндагӣ ҳамин баъд музар буд, мондаги умра шумону фарзандотон бинад. ҳамдардӣ мекунем уктамҷон. уктамака ҷошон ҷаннат башавад, ба писарҳо, ба фарзандҳо, ба хештаворашон сабри ҷамил металабем. рӯзи мусибат, рӯзи ганда, аммо мо банда ҳастем, ҳеҷ илоҷи дигар надорем. худо раҳмат кунад уктамака. ҳамин пеш аз ҳамин рӯзанги эфир ман ба шумо он гуфта омадам ки ман ҳамин бо ифтихор барои ҳамин Уткур Аҳмедов гап заданӣ будам ки 3 моҳ боз назди падар, сари падар ба истода, ман аз ҳамин Амрико рафта кораша, оила, зан, бачаҳо, фарзандо, бизнесо, хонаҳо чӣ қадар ин қадара пуле додам дар кор, ҳамин ҳама аз корҳои баҳраш буромада офаринаш буд. Ӯзбекистон барафта 3 моҳ больница ба камун вай ба сари падар касалхона ба истода. рӯзи охири падар ба ҳамин ён ба ён шуда истод. ба фикрам ин ҳозир ҳама фарзандам ҳамин кора када наметонад. ин аввало ба тарбия вобаста аст. уктамака бисёр як одами ҷаннате будем ки чун як фарзандро тарбия кардем. баъд дар охир, вақтҳои охир қадру қимати инсон, қадру қимати падару модар низ бисёр ҳам суст шуда истодааст. ин як кори олиҷанобии Уткурака ки ҳамин қадар 3 маҳ дар назди падари бемор нишаста дуои он касро гирифтан ба ҳама ҳам насиб намекунад. ҳам қарз, ҳам фарз будем ку ҳамеша иҷро ҳамин як чизаш ба ҳайрон шудам ки ман ҳамин як менталитети мо ба ҳамин чиз ҳаст ми касалхона ба бошад, агар сал вазъият вазнинтар шавад, агар мондаги хешу таворо биёр акун хонашон ба азоб додӣ мегӯн, ҳамон ба ям нигоҳ накард, гӯш накарда то нафаси охирангишона нигоҳ карда шишт ки не ҳамҷа ба духтура 100% шанс бошадам умед карда ёнашон ба истода. дунёи ба умед мегӯнда дараҷон умед кадаги ким касам ки балки сеҳат мешуд, балки нақшуда мерем вай фикр кардагӣ. лекин афсӯс ки инсона вай умраш пешонеш наистагӣ вай чанд сол умр диданиш худо чӣ қадр фармуда бошад дасти бандиш ба невай. чанд рӯз мо мулоқот кардем бо Уткур, як чиза хафа када чашмаш ба ашкош кати гуфт ки ман кадом як этапаш ба хато кардам ми ки падарама мана ҳамин рӯз ба расондаму нигоҳ бин када натонистам ми. ҳамон ба ман гуфтани ки ман Уткур, шумо лекин бурчи фарзандиро то охираша адо кардед. миёни падар ба истода аз лозимашам зиёдаш кати, лекин падаратон ба дастгирӣ када кӯмак карда истодед. ҳамин ба мо ифтихор мекунем ба шумо, атрофи мо ба ҷомеаи мо ба шумо бар ин фарзандо бисёр шавану
падарашон ҳам хеле умри дароз бинану ҳозир замони интернетда дарёҷон ҳамин хел аксҳоя видеоҳоя дидем ки падарашона бераҳмона мезананд ҳамтун ҳам як азоб метиҳанд ҳатто аз хонашон бароварда пеш мекунанд яхман هست همیشه ино як чиз аз ёдашон набароядашон доркор ки вақташин биёд ки аз фарзандашон мекашанд инаҳа ҳар чӣ қадар ки агар фарзанда агар падар ба меҳрибон шуда дуояша гирад агар ҳамин қадар як кори ояндаевиам пеш меравад мегӯям ҳамин хел фикр мекунам ман یک فرزنده خواهی پدر و مادر بدون آورد می همین وجود همین علاقه این یک خوشبختی برای همین من فرزند من دنیا با وای فرزند از روی توانش چقدر میکند هر خیلی آدم ها هست قابلیت نه بی قابلیت هست میگه همین تمام فرزند تو آخرش هم خیلی نگاه بین کارش در کار روی پدر با گفتگش در کار نه تو من با این نکردی تو من با اون تو کردی کتا اما از امکاناتش میکنه تا یک تا پدر رو بوده گیسم خیلی میگه اکثریت کتابا یگان تا پدر مادر خیلی نیتی بد نمیکنه نسبت پسرش پسری خودش акнун ҳаким ака ҳатто ҳурмати падар модара ҷош ба мондан ба дар китоби муқаддаси мусулмонон қуръон ҳам гуфтае ки ҳатто падарат ба уф нагӯ дилаш меранҷад масалан ту аз кор монда шуда омадӣ уф нагӯ ки вай падарат фикр мекунад ки кадом як кори ман кадом як қилиқи ман вай ба нафориду ҳаин вай маъқул нашуд писарам баю уф гусоаст кута чунки давраи пириям богашта давраи ҷавонӣ бар ин гап аз ҳар чиз хафа мешуд дилаш нозук мешуд барои ҳамин падар модара акнун дигар ёфта намешуд ҳаракат кардан дар кор ки ҳурматашро ҷош бомонанд аммо афсӯс ки мана ин тарбияи масалан фарзандҳо дар шаҳрҳои масалан мусофирӣ ҷуд ба дараҷаи паст фурӯ мерафтагӣ масалан инҷава фарзандаки зада намешуд тарбия карданам душвор мешуд агар тарбия барои тарбия кардан چی نباشدم حرکت کنم падара худаш ба фаҳм дониш шуданиш дар кор дакун вай барои тарбия кардан бояд аз ҳамон ҷаҳонбинии падар модар аз фарзанд ниҳоят баланд шуданиш дар кор ҳамин ки нест фарзанд умуман тарбия кардани ҷоя чӣ мегӯям همین روزگار با چی همین گپ میزنن چه گپ تربیت نیست ин ҷидду як Ҳама нею масъалаи нозикдаин чунки фарзанд як ниҳол бар ин гапда барои чӣ мо ба анамихлин як фан нест на мактаб на университет на баъдасвай ки падару модар чӣ тавр фарзандаша тарбия кунад ҳаст ягон кас ёд наметиҳад ҳамин не мана китоби наздики хусравҷон биромадда тарбияи ва фарзанд ман китоба таҳлил карда додаги будам хусрав ба масалан боша хонда буред дар бораи фарзанда аз ҳамин дунёва омадагиш то давраи хонадоршавиша ҳамин хел этап фаҳмонда додаги ки ягон кас гирифта хонни мана масҷиди аср ба истодааст ягон кас гирифта хондагиша ман надидам نه گفته کم танқиди ҳозир ҷояш ба омада афтидагӣ шуд мана сафарлакем ҳакимакем гуфтем ки мана дар офиси моҳон 10802 баслтон авеню ё дар масҷиди аср хусрав маҳмудов ҳамшаҳри худамо ҳамватанамо китоб баровардагӣ тарбияи фарзанд аз зодрӯз то хонадоршавия марҳамат бетон ҳар як қадамаш ҳар як этапаш навеста мондагӣ фарзанда чӣ тавр бояд тарбия кунад чӣ хел илм тиҳад сотови телефон кати кор кардана қонунқоидаеш компютер кати хонадоршавӣ падару модар кати муносибато زندگی روزگارداری рӯзгордорӣ бетон марҳамат мана ҳамун офиси мо ба ҳамун китоб ҳаст гифта акун اینا بگن که دورای ما با سفرلی خودشون میدونید ما خیلی یکچه ما پدر و مادر با اینا کتاب میتی و یک کتاب میتی این خیلی گپ نبود اما چیا بیرون تفکری همون وقت همین بود حاضر بچه‌ها جدو طلب اینا میبینن و ما همون چه خانه میکردیم بازی ما هم خودمون میساختیم چند برک بازی میکردیم سماکت میساختیم باز برک دیگر همین چوگان بازی همیشه میکردیم خیلی کنی زمان دیگر شست طلبات دیگر میشد البته اینا خاطر رسان که استان دکار فرزند بیامون نبیره بیامون خود مایم هر روز تکرار کم در کار بای
البته همه خوبی هم میخواد که فرزندش نشد نبیرش نشد نکه همین نفرانی که فرزندانی که هستن همه خیلی کاری بد نمیگن نادرست میکنن البته یک فکر کردشون در کار که این خیلی نمیشود من آینده فرزند من چی میشود چی از یاد میگیرد من و هم مثل خدا میشود نه آدمی کارش ممکن این کارش ممکن این کار کارش ممکن هر روزی فرزند نمیره به گفته استفاده نکنه اکن حکیمه که فرزندی نغز باقی پدر فرزندی بد داغی پدر بگن فرزندها اگر خواهند که پدر و اویله و داغ نشوند خودشان راه نقص را انتخاب کنند خوبتر میشود این جوانی همه وقت نی زشته میرد وقتش میاد که دوره پیری میرسد برای همین اکن فکری ماند درست فهمن جوانان عقلشون یک جوش بگرفته عقلشون جمع کرده در بیمانی گرچنده سکندری زمانی صحبت پیر رو یک گرفته پیر و حرمت دیگه خیل کنن اگر وقتی میرسد که اونی هم پیر میشون و همه خیل حرمت ایزاد به محتاج میشون باز یک نویگری دوستان امروز بوی جوی میلیون تاکی متفیل برومد هم تاجیکش و هم روسیش دیدم کارمندان تبریک میکنیم هم کارم رو اساسگذاران افسانه های تاجیکی و دیگر اینجا گرم بزنن دستگیری میکنن هماشون تبریک میکنیم سلامت باشن من دیدم متفیلمتونه همین خیلی یک حواسم اومد که همون دریاهای شما نشون داده که لواش بیت کراواد موده یک پاس دمگیتنیم هم اومد بالا چنانی ارگود برنده خیلی یک خوشی برام دست رحمت شما باش شما تشکر میکنم تحلیل شما سفر کارمندان سپاسگزاران شما دستشان در نموند هماشون سلامت باشن کاری ثواب با یک بار تکرار میکنم که هر یک شماره نوبکی همین تیمی مولتفیلم برور شدگی کشیدگی کارش آخرانگی همین چند صد ساله به نشدگی کارها حکیمکه همون رقم هر سفر من میگم که آخرانگی 3 سالده 3 تا مولتفیلم بروندگی لیکن من تیمی شما هم بعد از تشکیل یافته همین کارا سر کردگیش بازه من این چندمش هفتمش می هشتم شمارشم از در یک سال با یک سال نه چند ماه با نبیده کار کنات میشود است من همچنین صفتش هم روز به روز نقشی ساز صفتش هم آواز دادن هم روز به روز صفتی کارشون نختر شده ایستاده است بسیار کارین است دوستان عزیز همشهران امروز 4 اکتبر سال 2025 در رادیو موج‌های امریکا رادیوی صدای سمرقند AM 860 مرحمت حاضر من همین یک امکانیتی سخن کردن یک موضوع نو با شما با حواله کردن من یک کاری نازک روی داد شدگی در ازبکستان تاجیکستان مابین دو کشور مابین دو خلق دو ملت همین شما سر کردتون من البته یک خلاصه خودم میگویم که البته همه در فیسبوک در یوتیوب این کانال یک بلاگر از کدام شهر ازبکستان اما پیش اسمای سومی برونده گپ زده تاجیکویا تحقیر کردی از مادرش از ملتش از بویگریش از کمبغلات جدا تحقیر سخت کردی البته این نادرست اولا ولی بیشتر تاجیکستان و ازبکستان نبود امارت بخارا بود خیوه و تاجیکان ازبکستان برای زبانشان بدن مدنیت یگان ممنوعیت نبود که تحقیر کنند همه زبان خودش که میرفت فارسی زبان بخارا قوقا سونی خیلی ترکی شد دیگه فارسی کاردارشان فارسی بود خیلی اینجا آمدن تقسیم بندی شد بالشویکان تقسیم کردن разделяя властвуй میگن که اما تقسیم بندی زبان این ملت ازبکستان می یا تاجیکستان می فقط اینجا تاجیکی شد ازبکستان می ازبک شد تیتول ملت بنیم تو این خیلی با نموشد همین برای همون یک قانون یک گپ زدم با من بلاگری هم فکر کردش در کار اصلا نو این تاجیکستان ازبکستان روابطشون خوش نبود من شوکت میرزویف خونده امانه رحمان کتی دستی که 16 سال واقع شدن اکنون ما راه مونستم با
من خیلی یک تا تاریخ انکار کرده تاریخ انکار کرده حقی و با بگذار من شما با گپ زده حق را داشت نمی‌تید گرود این تمام ملت تو سمرقند و بخوره 95 است 90% است ازبک kimchi گپا زاگی ناتوره این من فکر میکنم سفارت تاجیکستان هم حکومت تاجیکستان با سفارت ازبکستان ناتان داشته کرد و که این آدم داشته از روی قانون جزاش بینن و یک برآمد بخشش پرسید و با گپ زدگی از همون تاجیکای خودمون ازبکستان با یا دیگر نهادهای قدرتی می گپ زد برآمد و اکنون بعد از تحقیق کردن این گپا چی سود دارد تو گفتی همین گپتا و کدا از تاجیکستان برادرم میخوام احساس نشدن هر خیلی گپی و من میدونم چند تا پست مونده دیدو با معنی گپ زدگشون است یک تا دیگر گپ زدگشون است از سوز دلشون اول اولیم 4 تا 5 تا اولیم یا سیاستمداران رو این به یک مقاله خوشی رو برده معنی داد کنده که از این بعد من بلاگری خیلی مهم این طرف شد می وای طرف من آواز میبرد آوازهای هر خیلی برد همین کار رو نشده گشت در کار ما میگیم خد من جامعه و نوعیه فیلکسه ازبکستان که ازبکستان رفته همونجا در اونجا نتونستگی پولی سوم ازبکستان نبودگی سامانه کردی دلار باگی خیلی چیزی نمونده گفتم و اعتراض سختم که خفه شدیم کردی همین اعتراض کرده گپ زدگی همین دوستی برای نگاه داشتن دوستی برابرشان در کار دوستی همین تاجیکای ازبکستان بیام هست و مکتبشون مهم بیام همین چیزا شدگش در کار این کار که نمیشد نه نسکتی هم نمیشد چون که ملت نامش هست زبانش هست و دیس هست و تماشاگرش هست همین اعتبار کرده که بله گفتم شخصیت یادگیریش بود نوشته تحقیقی کنه خیلی بین دو شخصیت این تمام ملت رو بکنه هم باید میگم سمرقند بخوره هم تمام تاجیکستان هم دیدو گپی گنده زاستین آدم ما هم اعتراض میکنیم این گپ باید با امنیت ازبکستان دیده برود امنیت حکومت گویم که همیشه میدارد حکومت رو دیده برودن رحمتی این با این خوشی به نام بیارد دوستی به همه طرفشون در کن این امانو و این ایمانو و ایماما البته اینا تاجیکستان حق دارن و بخورا یک وقت سمرقند پایتخت فرهنگی تاجیکان بود این سونی این ترکان و این حقیقت هم رفتن در کار نیه که این خط تاکه اگجا تو سمرقند اگجا بزرگ و تو نادفایم خواست اینجا ازبکا باشد من این گپو باید طرف هم میخیزونم الان کارا نشده گشت در کار پیش این راه کتگشان در کار از دو حکومت هم من همین تو میفهمم اکنون حکیمکه برای جان انسان دو چیز انتخاب کرده نمیتوند وطنشه که کدام کجا به دنیا بیاد و پدر مادرشه از کی این دنیا بیاد تاجیکانی که ازبکستان با تولد شدن ازبکستان با زندگی میکنن عیب اونها نه یا که ازبک هایی که در تاجیکستان زایده شدن بله با زبان ازبکی میزنن اون هم عیبشان نیست اون هم خیلی شدگی هم خیلی تولد شده موندگی ازبکستان با اما همین خلق شخصانی هستند که از دوستی غیرشان بیاد نفرتشان بلند میشد این خود همه نه همین خیلی شخصان هستند یک تا رنگ هم میرن اینها یک بلکه کیم که باور میکنن بلکه کیم که گفتنش ممکن که گپ زدن کنه که چی میگه دیکن وای یک کس اگر گفت که من حقارت کند من میبخشم مثلا شما حقارت کنید شما میبخشم بله همین کسی وای تمام ازبک و تاجیکای دنیای حقارت کیسه است بله شما کی میگید آریان من کتاب تاجیکانی بابا جان غفورов رو خواندم دازر تاریخ زور به زور که نوشته نمیشد تاریخ زکاس که نوشته نمیشد ساخته نوشته نمیشد تاریخ ساخته کرده نمیشد همین که چی که بود همین خیلی درست وقتش شد که تاریخ زکاس که نوشتن مثال بده کن تاریخ اینترنت نوشتن لیکن دورها مگذرد وقتها مگذرد که تاریخ حقیقتا گپ خودش میگه چون که من اعتبار کرده
партияи коммунистия mana акун ҳозир таҳлил кайсемми хатоҳошо гуфтодемми хатоҳои ки буд гуфтодемми ҳамин партия 70 сол зиёдтар зиндагонӣ карда натонист бале айбошо гуфтодемми як вақто буд ки дар бораи партия гап задан як ҷинояти баланд буд mana ҳозир гап зесен офтоба доман ки панах канамш вақташ мебиёд ки таъриха ҳамчун будаги чӣ хел ки буд ҳамин хел менависанд лекин чӣ мегӯянд ҳамин хел шахсоне ҳастанд ки миёни ду кас ба ҷанг монда тамошобин шудани ҳастанд бояд нав дуруст гуфтед идораҳои амниятӣ ҳастанд тафтишоти ҳастанд ки дида бурон яъне нияташ чӣ вея лекин моҳон тарафдори дӯстӣ такрор ки ҳар барнома мугӯем барои ҳамин сал масалан моро ким ки нодуруст нафаҳмад мо ҳамин дӯстӣ бародарӣ акун унҷа тоҷико ба бародари хишованд ки ман унҷа хишованд меваё инҷа зиндаги ман чӣ хел маҳкам якта миллат мегӯем дуруст якта миллат будем ман гуфтам ки ман забони форсию туркӣ ҷудо намекунад ягон кас эътироз намекунад ту ин ба гап зан туаи ки забон ба гап зан гуфтам ки як миллате ки бо ду забон гап мезанад ва ҳама гуфтан сарварони раҳбарони давлатам ҳамин гапа гуфта истоден ҳақиқатан агар ӯзбеки тоҷики ён ба ён монед агар ки ӯзбек ки тоҷик фарқ карда наметавонед ку ҳамтуми ту агар забонаш гап назанад агар аз чӣ мегӯянд чеҳриш дуруст бадтар ки гӯем аз башариш варианти гандишчӣ мегӯям дурусттар мешудин барои ҳамин ду кас ки ён бошад агар ба ӯзбеки тоҷикиша дониста намешуд ку агар то гап назанад баъзи ван фарқият ҳаст лекин дил ба зиндагӣ як ҷо калон шуда ҳама муҳит ба зиндагӣ мекунанд ҳамун шароит ба ҳамун маърака мерӯянд ҳамун хонашон мерӯянд ҳамун ҳозир келини домотам кайсен ина инкор карда намешуд ҳаст дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо аз амони гуфтугӯ дорем мо фақат амонӣ шавад тинҷ шавад осоиштагӣ шавад мана чандҳо сол сарҳадо баста шуд чӣ қадар халқ азоб кашид дутарафа халқ дутарафа на фақат халқи тоҷикистон на фақат халқи ӯзбекистон дуи тарафам азоб кашид мо мехостем ки ҳамин дарахти дӯстӣ ва акнун об монем ва хушк накунем дӯстӣ дар амал шуда гашта сабзат вай яктаамтаки ин хел биромдагӣ ва тартиба гирифтан осон ҳамин дар таърихи ҳамшаҳрони азиз ҳамватанон дар таърихи радиои садои самарқанд бори аввал ман барои ҳамин фаҳмотар шудагиш ҳамун блогера масъалеш ба забони ӯзбекӣ муроҷиат мекунам ки мана ҳозир ба забони тоҷикӣ шумо шарҳ карда додитон шумо медонедон мо ҳамо мо забони тоҷикӣ дар радио ташкил кардем ифтихор мекунем дар амрико тарихи амрико ба якум марта ин залин кори мо кайсудагӣ нашудааст агар русӣ гӯйдам майлаш ки ду тарафам фаҳмад шумая майлаш блогер ӯзбекӣ гапзадиша барош азиз дӯстлар ватандошлар O'zbekiston aholisi, muhtaram birodarlar, opa-singillar, mana hozir men birinchi marta Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Sadoy Samarqand tojik tilidagi eng birinchi radiosida o'zbek tilida murojaat qilmoqchiman sizlarga. Bizning maqsadimiz separatizm emas. O'chirib tashlanglar bu gap so'zni. Biz o'zimizni O'zbekiston Respublikasining ajralmas qismi deb hisoblaymiz va bu bilan g'ururlanamiz. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarida ham O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini baland ko'tarib kelyapmiz. Bizni ona vatanimiz O'zbekiston va Samarqand shahri. Bizning qilgan iltimosimiz mana bir ahmoq bloger chiqib, ikki millat orasida nizo solib, urush janjalga olib kelmoqchi bo'lgan paytda biz o'zimizni munosabatimizni bildirmoqchimizki, birodarlar, biz ham shu mamlakatning farzandlarimiz. Biz osmondan kelib tushmadik yoki boshqa joydan ko'chib kelmadik. Biz o'zimiz, ota-onalarimiz, avlod ajdodlarimiz hammalari mana shu ona zaminda tug'ilgan. Mana shu zaminda o'sib kelganmiz. Bitta bir farqimiz shundaki, biz mana hozir
ikkita otaxonimiz, hoji akalarimiz tan olishdiki, biz bitta xalqmiz. Kimga yoqadi, yoqmaydi, birovlar hozir kuladi ustimizdan. Bitta xalq, faqat ikkita tilli xalq. Urf-odatlarimiz, to'y ma'rakalarimiz, mentalitetimiz hammasi bir xil. Hammasi bir. Faqat tilimiz boshqa. Lekin biz mana hozir Hakim akam ham, Safarali akam ham aytdilarki, hoji akalarim, vatan bilan ota-onani tanlab bo'lmaydi. Endi biz mana shunaqa bo'lib tug'ildik. Mana shu Samarqand diyorida, sayqali ro'yi zaminda tojik millatiga mansub xalq vakillari bo'lib tug'ildik. Biz ham shu mamlakatning ajralmas qismimiz. Biz ham hammani yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. 100 dan ortiq millat, illat vakillari, elat vakillari istiqomat qiladi o'zimizda. Shuning uchun kelinglar, bir-birimizni mana shunaqa mensimasdan, haqorat qilmasdan, so'kinmasdan, sizlar ham odammisizlar, hayvon degan ma'noda gapirish bizga yarashmaydi bunaqa gaplar. Biz ham ertaga agar mamlakatimizga bir qanaqadir xavf-xatar bo'lib tahdid tushsa, agar biz ham qurol ko'tarib himoya qilamiz shu mamlakatni, shu Samarqandni, shu Buxoroni, shu O'zbekistonni. O'sha uchun bizni bittagina istagimiz bor. Biz ham shu ona tilimizda o'zimizni adabiyotimiz, madaniyatimiz, san'atimiz, tilimiz bilan g'ururlanib, sizlar bilan birga hamjihatlikda yashashni istaymiz. Do'stoni aziz, mana imroz shumorai mo ba oxir rasid. Salomat boshiton, Nuridida Tojsar, boz yak bor, Xudo hofiz. Xush omadedon do'stona aziz. Nuridida Tojsar, to safari oyanda salomat boshiton. دوستان عزیز، ما امیدواریم که از این صحبتی ما درست خلاصه میبرید. ما یگان فکر نادرست نداریم. ما همه شما رو دوست می‌داریم. تا هفته آینده ساق و سلامت باشید. خدا حافظ. Salomat boshiton.